Tinapalabas, iti panagsubli ni Edmar iji purok berde. Saan nan anasango tinakisarita kini Dolores, idi impakamo ni nalumen kenkwana ti kaddan ti balasang. Dagdagos a pimmanaw ti baro, tapno mapan iti ayanda Don Marcos. Sinapol met ni Don Marcos ni Bugoy, ngem kinuna ni Edmar a pinatay nan daytoy, gaputa lumabanen. Namati nga rod ni Don Marcos iti daytang imbaga ni Edmar. Kabayatan na, nagpatulong pa ni Don Marcos kenkwana, tapno maasawa na ni Dolores. Gapo iti dayta, napan binilin ni Edmar ti balasang agpasyudaddan, tagpagga daytoy. Itagagayem, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Aggunay kayon, Dolores. Masapol ang makapanaw kayo adagos dito'y purok berde. Ha? Anya pa lang, Tiar Aramidam Dolores. Alaong mong dagiti rumbang nga itugot mo, kat agpailikan. Wan, itamat laang. Itulot ka ni Jaili. Siya kundi makaamukan ko na, Edmar. Ang mga nasapulan da ka dagiti kakaduham. Ngam, Di ka agdanag. Amok Tiar Aramida. sige. Agpatulong kayon kadagiti matalak alalaki dito'y purok. Wen, kasta Tiar Aramidan mi. Agawaan nyo nga rod. Gaputa ang mga numaabutan da kayo dagiti pasurot ni Don Marcos. Sige, mabit lang nga ron. Taalak dagiti rumbang nga itugot ko. Ayan, Edmar. Diyan ka mo, boss. Ang mga nuaday jeruar. Ang mga nuad parpariir ijeruar. Salpag. Imbagak mat nga itaarabi iti panaggunayo. Diyan ka mo, boss. Nalabit nga dala di tarwar. Nga agururay kada tayo. Agtingnan kayo, Arodan. Boss! Saan yun nasa pulo ni Edmar? Gapotay munan itay pay. Imunan? Wan, boss! Mapan na kano siguraduan. Asan apumanaw ni Dolores? Tapno maabutan tayo. Alang, Arodan. Sa runway yun, Edmar. At ipasigurado yung amay sangpet yun ni Dolores. Nga urayan niya pa'y timapas pasamak. Rodora, madanaganag. Nang runak at nasipngat. Adang agpay so kuryente diti ayan tayo. Ngam awan mat silaw iti dalan. Isuan nasipngat lata. Di ka agdanag. Saan ka abaybayan? Basta magnatalat ta. Nagsasao ka. Kaslada ka ba ulam kadagiti daka sa tao? Basta agtalag ka kanyak. Saan ka abaybayan? Rodora, Ipasigurado kan ka. Saan ka ang maisagmak? Sige. At na mapalin na pagturugam dito ay Dolores. Nasaya at mata dito'y tinagkamangam. agyam anak hepe. Awan ti pakaisagmakam dito eh. Agyam anak manan. Rodora, kumusta ni Edmar? Apay akas jay. Talaga ka di amay samot tan adagas. Saan? Adamisyon na nga ipatungpal na, Dolores. Saan ka nga panunod iti sa balikan ko, na? Uwan matkit di Amok matkit di nasaya at ataw ni Sir Edmar. Agtalakakan ko, na. Isuabay aklatan iti kayat na nga aramidan. Kat, kasanun nga iti kalay sayo. Nayaw awan samot tan. Madanon to. Ngam niya, rumbang nga daak to. Uwan, awan ti mapasama kakalay sa, no awang ka. Wen agsakit lakit itinakam ko. Aging ga kadi ita. Ada pa'y lariknam ka ni Edmar, Dolores. Ha? Apay aday tamanan ti saludsod mo. Basta sungbatan naklatan. Kayat ko amamuan. Amumot nga idi pa'y laeng. Kat adarik nakkan kwa na. Ngam talaga anaklon ko asaan at siyak ti kayat na. Kan saan nga agsakit tinakam ko. Gaputa si ti kayat na. Maragsakan akpaykit di para kada kayo adwa. Tatalagamot nga agbagay kayo. Talaga? Winmat. Kan... Apay nga min anapan di tati saritaan. Alang arutan. Maturugdan. Agbiyahe ka pa'y amasapa inton biga. Buisit day dya, Dolores. Awan mat gaya man. Ha? Anya nga awan?
Awanan ni Dolores. Idi pa ilaal daw nakapanaw. Tida magkukat nagbakasyon. Ngam nagpasudat gaya man. Aniya? Ngam sana bali mortadyo. Sakti makaamukan kwa na. Kat no may kanak iti gundaway, talaga akan magakpara kini Boss Marcos. Ay, awan man nga roden ah. Maupay man na ni Boss Marcos. Ala, hintayon. Agsubli tayo ni Jibalay ni Don Marcos. Tawan matan ni Dolores. Good morning, Nana Lomen. Agpapainit kayo gayam dito paraangan niyo. Juan Paula. Dakal tinagbaliwam iti kaadam iti syudad. Apay, Nana. Ad-ada ka di apim mintas, ha? Juan, kasta nga rod balasang ko. Agyaman ak, Nana. Sa bali ti lang amitan. Saanin akas iti sikod. Naaringan kan iti style ti taga syudad. Wen, Nana. Ay, ni Dolores, Nana Lomen. Adda ka di? Awan, pimanawan. Ha? Napanan na. Jakam mo, basta pimanawan. Kat jakam mo, tinaturturong na. Sige, Paula. Inumam da ita na isagana a juice para ken ka. Agyaman ak, mortadyo. Anyay, kumusta ti panagadal mo? Awan parikot. Awan pagdanagam. Gapot na makalpasak iti panagadal ko. Nilakit di, tagtultuloy mati suportam. Ariglado, Paula. Uwan gayam. Mas daawak taawanan ni Dolores. Idinto talaggidan kami anagawid. Wan nga rod, idatag mi kuman kini Boss Marcos. Nga mawan matan. Nalakaladay tamortadyo. Umay kayo ijay syudad. Agpada ti pagad-adalan mi kin ni Dolores. Urayan nyo lang ang itikate ti eskwelaan mi. Nalpas! Sige, tay bagak day takin ni Boss. Oh, Paula. Adda ka gayam dito eh. Kumusta? Kastoy, mayatlat na, Edmar. Adda pimintas ka. Oh, talaga? Edmar, at-adamot at imar ka. Anya ngay, kumusta? Kastoy, agad-adalak mat iti pagad-adalan ni Dolores. Kasta. Kat damag ko asi ka kano ti mang papaadal kan ko na. Anya? Sana pud no dayta. Pagadalagkit din ti jakmat kapkapin ano? Talaga? Agraraman at talaga day chay a Dolores. No agad-adal man, dayta ti jakam mo. Di ko na gapukan ka agad-adal ita. Si kakano tinang tulong kan kwa na. Aniya? Agraraman matenda dya babae? Itian niya kumaaga po at tulungat. Ket jakmat kapkapin ano? Nagbaliw sa maten titurong ti angin, Edmar. No idi, ket nasaya atakan ko na. Saan itan? Gaputa sa balin nga Edmar daytoy. Maysan, apagbutbut ngan dito'y porok. Anya? Edmar, kumusta kan barok? Anya itan ti mapaspasamakan ka. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, may papankanyak. Masalak ni bakti bagik, anti. Wen angam. Sabalin at tao ti kakatuam. Adda planok. Ket nas ka na matungpal. O sige. Ngam barok. Aganat ka akan ayon. Naitulad ko ni Dolores at man. Kat nalabit. Dantanin iti syudad. Nasayat no kasta. Rodora, saan mo kumabaybayan niyan ti? Kan agan-anad kayo kumalata. Tauray kakadwak itanda Don Marcos. Jak amunuan niya ti panggapda sa bali. Iso nga aganad kayo lata.
Wan, kan oras ka. Agan nagkamat. Pasensya ka na, Rodora. Tadyak masango ita ti panagkalaysata. Maawatan ako, ma. Wan, maawatan ka. Palpasampay ti misyon mo. Sakbay day ta abanag. Agyaman taman nakawat ka. Ay ayatan ka. Iso ang maawatan ka, Edmar. Iso nga agan anat ka kumaakanayon. Tapno agbaligi ka, iti misyon mo. Wen, aramidak dayta para kan ka. Nalawa ti plantasyon ko ditoy. Iso sigurado ada kalakwarta ti matmaster ko. Malaksid iti bingay ko kini Braulio. Ada pa'y sa bali pagkwarta ditoy. Ket amin na suki ni Braulio. Siyaktun ti kamangan da. Boss Marcos, Oh, Edmar. ulitak ti akid daw iti dispensa, boss. Saan min anaranaan ni Dolores? Ngam di kagdanag. Agtin nagtumatlakan ka. Saan na baling arutan? Huwag kayang boss. Hmm. Awan na basto tayon. Ang mga nukayat yu asumurutak ang mapanaggatang iti abasto tayon. Nang runa lao na iti arak. Aniya? Sika? Uminumitan iti arak? Wan boss. Kinapudno na. Idiada kami di Purok Berde. Nagiinom kami. Kaya, naimas gayam. Sige. Sumurot ka nga ron na mapanaggatang iti abasto. Oreda kayo, Matt. Sumurot kayo, boss. Tapno makaliwaksay kayo. Wan. May hapday tagay bagam, Edmar. Nana Lomen, adala kong asyampo. Wan, adda. Gumatangak man iti do, nana. Adti ti kwarta. Anya asyampo? Dayta color verde, nana. Atoy. Thank you. Amo yun, Nana Lomen? Mas daawa ka talaga diti purok tayo. Idi, kat awan istor. Ita, addan? Wan talaga akasta. At dalatama ko na a development ti may sa lugar. Depende iti agindag. Wan matkit di, nana. Kas ko maiti simbaan. Pagadalan, kanti health center diti purok tayo. Diyak pagarupan ang maadaan ti purok kadagita abanag. Iso asika, agawa am ti agadal. Ipastag mo. Tapno may sakan to mat nga agtrabaho ditoy. Excuse me, nana. Saan adito iti inarapaap ko apagtrabahuan no di kat ijay syudad? Diyak lang tatakon nga trabaho ditoy? Anya? Saan nakakaslakin ni Dolores? Diyak kayat ti tumulad kan kuana? Ay, Sige, nana. Idnakon. sige. Ay, anyan. Sabali talaga ti ugali na. Nagdumadak ka ni Dolores. Da Dolores, kan Rodora, kat sana kasta ti ugali da. Napakumbabada. Talagang adayo anasay-saya at da ngam ni Paula. Edmar, ijay ti paggatangan ta iti arak. Batang ta ti gumatang iti arak. Ket dagiti daduma kakadwata. Batang damat ti gumatang iti groceries ken daduma pay. Wen, Mortajo. Aday ta. Naibatog kami ni ti paglakwan iti dyaryo. Apakit kita amat dagiti comics. Owen. Padasak man ti agbasa iti comics. Mangkita ka matan iti basayam. Tagkatangan ta. Naimbagla aliw-liwata iti bantay. Wala niya. Kita man da ito ay... Uy, hamayat da ito ay.
Ladawan ti pasig a babae. Oh, ipagduwanak. Isulakit din dayta. May padamagan. Ading. Mano dayta ang newspaper? Ayan naman, no? Dayta. Wan. Isu dayto yan. May padamagan. Nagbaligyak. Anya dayta basbasa? Murtadyo. Basam dayto eh. Plantasyon ti marijuana. Ako kwa ni Braulio. Sinerek ti PDA. Ay! Inak ipakita na ito ka ni boss! Ne, apeng ngay. Intaray ng tipagiwarnak manong. Ato iti bayad. Kukuha mong ti sukli. Boss! Kasano da itaan? Apay, akastoy tinapasamag. Sigun iti da itaan newspaper. Nakamag-amin na trabahador ni Braulio. Kang runaan kini Pangulo Braulio. Apay, napasamag ti kasta. Adalang di nagtraidor. Sino kumangay? Awanan ti may sabay a paggapuan ti kwartak. Boss. Kasano no may raman tayo? Nang runa pa itasigod nga kakadwa tayo. Kada Pangulo Braulio. Amangan no, uray da tayo kat may raman. Anya, Kasanon, boss? adalang di nagtraidor mo, Tadyo. Ket no asino man dayta. Nasken amamuak. Maduktalan da nga ta ani Edmar tinagipulong kadagiti otoridad. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora!